matsotsi anotogadzira pamanotoenda kunanga kunyika dziri kure kuti vanotsipiswa kuti vagone kuparidza shoko raMwari. Asi vaya vasingararami zvavanenge vachitaura kugare. Saka zvinomira zvakataura kana kuti chimiro chomunhu kana kuti zvaanotaura dzimwe nguva zvingakoreva zvisiri zvaanorarama, asi vanhu vagofara nazvo vachiti tasangana nomunhu waMwari. Rugare. Saka chinhu chinonyanyisa kudiwa manje, munhu unonyanyisa kuziva nezvako ndiwe. Kudarika vanhu. Ndiyozvine bhuku kuti mutambo werenga ndigare pasi. Mutambo wedu uri pano, tina mambo pano. Ndakapotaura tifungo kuti mambo wechechi, hakuna mumwe mambo pasi muno muZimbabwe unokunda mambo wechechi. Rugare. Bhukuru hwenyu rwopamwoyo kana mukangabvira waya hwenyu mukasunga muchindinise wopamwoyo kuzaka unodzigarai pasi. Asi kana mukuru wechechi akanyanya kunyika ipi kunongodzivashi vasvika svikani. Ndasiva uchiona isi tichibvuma kuti vanodzivashi, ivo chiti ungativashe kumunhu ndivashe zveshuwa nokuti Ishe wamadzishe ndiMwari. Saka Mwari akaisa munhu kuti abate basa rake ari muvanhu, iye uri mufemiri youshe hwaMwari. Saka ndiIshe wamadzishe yangokucha kwenyu. Rugare. Musazonekwa nomukadzi kuti imushumba neujairi vaunazvo kuti Ishe kuno munhu. Rugare. Ndimambo iko kwakusi kwenyu regai tida kutaura pamusoro pedu zvangu newe. Ndakapotaura nawo mutano chiti ini hamukubadza kwangu hanyaisi kutaura ndichisimbisa pamusoro pezvanaAbhurahama, Isaka naJakobo kwati vamwe vanhu vane nhoroondo yebhaibheri. Ndida kutarisa pamusoro peupenyu hwako iwe. Rugare. Ndiyo munhu watinoziva iwe kuti unomwanoro. Rugare. Uye ndiyo watinoziva kuti wakangosungwa wapa. Nyaka ukava nemareferensi bhaibheri okuti kuno munhu wakaita ukombe ndokubva vanhu vada kumutaka akaenda navo kuna Jesu. Vatinoziva tine evidhensi navo ndebvako. Rugare. Hatiti zvokuverenga ibhuku, tinotozviziva kunyange nevanhu vokumusha kwenyu vanoziva zvawakaita. Iro zvatofanira. Rugare. Saka izvo zvingangoitawo zvisiyane nemunhu. Dzidzirewo unozondidzidzisawo kuti ndinofanira murengi. Asi zvakaipa zvomunhu zvinofa kuti zvizikanwe navanhu. Kwete zvokuita muchiprofita kutoziva chaiko kuti mamusiraiti. Rugare. Iye tinotambudzika. Ndakatevera mwoyo wavo vakakwenukika chokutanga chapter 2 kwanzi Juda kuti azotora tama wakanga akapfeka hembe dzichipfeka. Rugare. Saka unoti kana nhasi kakutati achida pane vanhu unoudza kuti chinoremekedzwa ichechi here kana kuti ndiMwari wacho, nokuti inoti apa kuna ngatimire zvakanaka nokuti takupinda kuchechi ko Mwari wacho ko kwamamwe kwakusina kuzvinatira kupinda muhoro yekuchitero. Rugare. Ini motokanga manje kuti Mwari akari kuhoro yekuchitero ndechikorokai ihore chinonoti vanhu vanozvinambumadza kuti mashaka kaibhadha vangakona kuina iwe ndo yaunozvinatira kuchikora kuzvinatira mari chaiye unogara pauri nyako kusha kwenyu. Rugare. Uye uchitenga hama uchiti uri shasha yokuvenga uri shasha yokuda. Rugare. Kuita shasha izvinhu zviviri kuti bhora unotamba nyako nokumanya neunokuvhima unovhima futi. Matonamendziwo wakaitwa semudhei unotoruza dzese. Rugare. Isi tinodzidzira vana vaMwari. Bhuku yatakapuwa nomunhu waMwari ndeyechiprofita 5 information. Vanhu vese vanoti vakatendeuka kuna Mwari, nokuti munhu wese unoti ndati nokuti kutendeuka vazenda kuponeswa kana ndachibva waponeswa mukabuda madzimai kumusha kwenyu kuchikwa chii. Kana mukadzi akaenda kuchipatara akanzi vese chikadzoka chitwa vano mwana kumusha kwenyu vanambuya vanoti hwagovamo. Ndozvanotaura kwenyu chii vanoti hwagovamo kuda kuti munhu umwe wamina arikogapa vanhu vatuwa vakabatana. Saka kana munhu achibva waponeswa munhu iyeye zvinoda kuti hachina nodhiyanaye wakutofamba wavafree. Saka ini kana mukati makaponeswa imi mune nodhiya munaisei muonekwa namaziso. Rugare. Kuna vanhu vari veVhangeri vanotambura kudarika vanhu vazingana macho nokuda kuti kusazwisisa kuti zvinodzidzamata chii. Munhu unoti achipinda
Asi kana light yangu chuma concentration very mastery. Rugare. Amen. Vatene hapa ndio shakaika sasa. Isipate nani? Ndio ndio kwa ina reference ya shakuja. Kutikana wale zao zao wote kupaya ndio kwa hiyo. Rugare. Rugare. Adokupa muda sasa kutumia sasa. Dokupa. Rugare. Na sasa nashifu sasa kuna matatizo nao. Ndio zao na yeye wao haruna. Ukaona maisha yako kama matatizo ndio profita. Hiyo ndio sisi zao ya asili. Hii anaona matatizo wala. Kama maisha wakati ya Yesu bam. Bali wakati hiyo baba sana ndio sibali. Kushani kwa Mungu bana kama matatizo Mungu wewe Mungu kuna matatizo. Mungu wote wanataka kuna mali. Rugare? Yes. Rugare. Zimendi ndio kutoka bana wana. Lete tiko kuna kuimba koka. Asizwe na mara sasa. Zimendi ndio kuna kwanza koka. Asizwe na mara sasa. Basi hapo sio ina watu mazinayo. Tabia yake. Mbona mnasuka shipata. Wamuni hapo sababu hata kushakana noti baada kwa tukuja kusimbota wa noti. Hapo sokoti yake. Mwenda na epati. Kwa hiyo noti damu nchi. Ba shuma. Kaita hata wantukio wakati wanu Rugare. Mungu wakanyanya bashi ndio kudao kutasi ya kanyala. Mungu nona bashi mtu sasa mleta mkati. Rugare. Yes. Mungu kama anaita kwa kupata dawa. Unataka pesa kumpeleka. Rugare. Baba wewe ni sema tume mama sema forman. Asika na mashaka kwa shida wote. Katika kile basi Mungu Bible makanzi. Baada ya kucha wakashuka zisikie. Katika ile basi kwa maana Mungu kwanza asina shaka. Rugare. Ile pachaka anasha nusu. Kama mnaishi anasha nusu. Ile ashtuko wakaponiswa na Yesu. Yesu wakafuka mziki. Wakaponiswa sasa Mungu wasikasi. Uno nini? Hapo Mungu wakaponiswa na wasikasi. Hata unaponiswa na yeye. Rugare mai macha. Mungu tunakalo bana macha sasa kamsikia basi. Kama mnaona mkoma na wakati kama macha usichua choni kwa yeye ndiye yeye kwa kwa macha sasa. Yanga kesho wakati. Tangu ndio kwa kwa Mungu kashika. Asikula. Yesu ndio Mungu ndio tawala sana hata kuna mabaki. Yesu acha shetani. Ndio katika na mshirama ule kesi. Ndio zote wa mshindi baba sasa yakasema mkoma na kwa ndani. Rugare. Kutaka shukuru sana na Mungu. Tusema ni Mungu zaidi mtu mwingine. Yato dawa maisha simbolaki. Simbolaki ndio Mungu akasha kuchicha hivi. Isi shuka katika neno nini na katika neno na ini kana mwanangu ni akaisa mwanangu kwa mimi. Kana nyaacha habari mno. Nyaacha kana shitoka akagoza siku ya ngoza watu. Rugare. Yes. Rugare. Baba yeye ni mwana baada ya mali. Ndio baada ya mali kusanga mama. Kuchumuye bana. Hiyo ni mwili kutana na kwa maana kwa hizo na nani kwa mwili kwa mashauri. Leo kusema ni mchango huu. Bali hiyo nyama na hiyo utai kuka au badao wale wengine. Mungu ngati watu kusiana eti. Tukayata eti na bibi. Rugare. Bila hiyo tutakuwa ile yake kama Spanish. Mungu kama yake kaza na bosi kazi kana mtu unaweza. Kwa hiyo tunawana Mungu kazi. Msikasi. Bana bali tasi. Kama ni yeye ndio kaza kwa karashika kwa siku. Leo mao tungai Mungu sakai. Hata sababu Mungu akaanza dawani. Hudumanya kama ni Baba mapoteni tunashika tutawafupi na yeye. Kujenga kama haiti shiro na ile kwa shiro ni wale ndio tunakaa kwa kama. Kama tunakaa kwa kama sika tutapaswa kwa basi jasho kwa nani watu ndio pate kama. Washauri wale kwa nani atasha kabisa. Hiyo ndio zinao peka masao kwa wale. Kuna wale hapo. Hiyo ndio kana basi kwa kwanza hapo shamba kutoka kwa shamba. Hilo zawadi ndio ndio hapo.
kuandoa leta shida bado. Tendo kai Vhangeri tikira shida tikaona sibana Lugare tikaona sibana mchanga nina sibana matumpa ngakule chicha ita kutina kunespa pai kwa kutenda ili kutenda kwa mnasi ipamti datawa ni shindo sauti bashika mzima ndio kwa kutenda kwa it looks very simple but it's very simple kuchacha kuja hapa zomusando sio kwa mkubwa bridge dashi kuba unaokuja kuacha pia hali cha kubara Lugare unaona ndio na ndio ina hapa mpani ya mjini yule mtasaka kwa kumataja na nama injini kwa mtu tuna injini au basi pale ndio hatuna na mali sasa manaje mzee Lugare amen Lugare kesi sabe kare sasa Mateni hawa atanisha kwa kwanza kwa mzazi sura pale kwa mwenye kila sikati kwanza mzazi sura pale kwa mwenye sikati iko sio kama sura kawaida sio kudani kile mzuri upongwe kana kwa na mtaka kama mtumati sasa hapo Bubrati mpaka ndani sakai pa soste Lugare kama mnataka kama mtu sakai Vamane simba mana tuna karata asipati pale kwa mtu. Tunazawatumika na komiti kama msukuta itaenda kwa mjambo. Zomu ndio msukuta bajaji hizi basi na bajaji kama msukuta na zile. Mdomo ndio shoro mmoja. Shokra mara sio bila kitu tukaza na baba. Hizo ndio vitu sana matatu. Tunaweza na matatu na babaji mko. Pia kuna ripota. Mwatina yeye sio hakuna mambo ya kwa Mungu ataye ulinzi za hapa na yeye sana. Mungu ndiye mwenye hapa. Lugare. Baadhi hapa tanisha sakai mwana sio msana na nema. Vamwanzo na profita. Vamwauki alino. Vamwanzo profita nema Lugare. Profita nema Yesu. Lugare. Utotuma kwa watu wao usikana nao. Saka kana ndio shakati kodi. Bado usikana wao zile. Mali wa Lugare. Kwanza mali wa shakati. Lugare. Unashtua ile ndio Sokati mko kati zani hata ndio mali wa shakati. Gaeleza. Mali wa kutumaini. Matumana makini. Lugare Mozi Batumana male Iba kuna kama kasi ya zashia basi na msamu Batumana Mungu kwa tukasema Pia hata unakutana hapa wakati kuna hata kuje Dada mwemake na kidoma yenu kuteni asikujerai kwa Lugare Asiwaita mkamu malwai zaika bali wazamu ya kumtakuti Tiko wapu kwa tumalwai yunu kunama Tosa yemu mwemake asikujerai kama sisi Sisi vele Watu watu wia Kukanga kusalama Tukibaya kivya kastara Watimu kwa tunao maengi wa kita Shishikwa stafase Kwa hiyo wana maengi usikama Kana ya mwishewe kuna chai kwa kuna maengi nisa yu Asi sahebu mwemao maengi Kwa shabati Satura maisi Isa kwa kitu Nukula mabima Lugare Nyemezu kwa utuka Zambo zeke kuya batisi tenda Kama mkatenda nima Munakaya nima mkatenda nae Mwimita wasizibabu Twene simba Zete tuko kutita wanwezi na wama ingona Lugare Amen Erika wani kwenye Yei metamba Yes Samero kutanda 15 number 23 verse 23 Yes Nokuti kumukira Jehova Wakafanya nechi kutokubuka Umomina Lugare Amen Lugare Amen Kaka mnashikamu kama Wakafanya mungu Wakafanya mungu Noshokina Lugare Amen Lugare kama mchita mnayeona hata wakati msaba ilika mkaba mabana ni nani Lugare ni kama mtu asingana Unjawa hii ndio kwa kisi kwa basi kwa kuna msikali